İsimleri bek mazur. Cemaat jırның sözlerine irtibar etkensizler. Jırlap bayı bitsek de gitmemiz sahnelerden değil. İştiniz mi? Bayırsın jırlap kına. Mine şu orunda ne bir kuplet jır iske düşe. Sikirip düştüm bakşağa da bastım bakır akşağa. Unku keyde alıp bulmuş jırlap algan akşağa. Jırlap kına bayıp bulsa eken ol jamağa. Şundan da kadir bit Kazanda supermarketler kubeydi. Mine bakıtlıga kiresin. Özünün bakıtsız ekenini anlıyorsun. Peteruşkaga kiresin. İkilige okuğun uşaklar iske düşe. Elden biz artistler için en uçsuz kibitlerinin birisi magnet var. Kiresi kilmeni sürüp kürtebeydi. No Moskva artistleri gibi kılanıp bulmayın cemaat. Alar kılanıp da qarı Moskavlar Moskavlardan aların beyeleri de kişice tügül. Alar bir cemaat Moskva artistleri şu kadar kılanıp qarı. Hatta hatınların da Reseyde bola taptırmışı 2 yıl aldan Amerika'ya iltip taşıylar. Bola 9 aydan tuğar. Bizden mesken hatınlarını imi 10 kişilik palataga bizendirmişe kirtip salsan itim de tanımayın. Hamduneden başkaların. Moskavlar kılanıp da qarayma. Ol Filip barımızı da şak kattırdı cemaat. Mine belki şakta ultaki surragat degen nerseni vapşi eytirge yaramay turgany. Enkeyler etkeyler surragat orakısı şe kurmagı surragat sözün isi. Ya ola kazıysın normalli yevlini eken bey. Filip 2 bala taptı bit xarit. Tege Filip diye iske düşe bit jama bir anekdot. Tege bir mujik bit. Ömür boyuna 60'ga şan iri bulup yaşagan. Ömür boyu rahat görmegen imi. Xudoy Teala'ga yoluna eken. Ey Xudoyim Allah'ım iri bulup yaşayıp qaradım. Bir rahat görmedim. İşmasam hatın kız itip dünyaga yaratkan bolsam, kiyevge çıkkan bulurim, bala tapkan bulurim deyip yolungaç. Xudoy Teala'nın kudreti güçlü jamaat. Çalt tege mujikni hatın kızga aylandirip ta koygan. Hatın kızның işin bir jamaat biz irler imi onun tavuk da şuple bitirip tügliken anlap qana bitirmeybiz. Alar urunda bulup qaraga kerek. Tege mesken mujik hatın kızga aylangaç irten tura, oşarga pişire, irni uyata, işke uzatta, qarşı ola, oşatta, işirte, juandıra. Eli onun qahar suqan tünü var mıydı? Tege mesken mujik 5 güne gün düzgen hatın kız bulup tizlenip jılıyken ey Xudayım Allah'ım anladım men hatın kızның halin sen harjın irligime qaytardı geç Xuday Teala nerse degen pazdak mi tatsı sen avurga kaldın deb aytadi. Moskavlar gibi kılanıp bulmayın. Moskva artistleri bit alar jamaat imi. Şul kadar PR yasarga yaratalar imi. Mine dişleri sızlasa Germaniyaga barıp plomba koydurup qayttık deyip maqtanalar. Alar jamaat suqri şakka operatsiyani barıp Finlandiyada barıp yasatıp qayttık. Nikakoy jüyi de yok şıramı da bilinmediler. Onun ne kızığı var? Operatsiyaga suqri şakka operatsiya yasap, şuşunun şaklı yıdırık siyarlık dişige de kalmagaç. Mine. Zata görünüp tura. Şişinesin, suqır yok. Göre turganı var. Ol jamağa allı bari sırrını bilen kalkin ne kılana. Ebi bilen malay. Moskavlarning olarning optim bir jamaat. Sırası ikev. Moskavlar kılanıp da qarı. Şuna göre kadir Yaşarın batırın tügül jamaat değil mi? Qaysı bir artistlar jırlap kına bayıp bulmaganına şanıp biznes bilen şügüllene başladılar. Mine mında salavatlı bir köp tilge aldılar. Ime Sakiş, sen mında, ime şuna göre nerse deyip aytam, onun biznesin bilesin nerse ikenin. Nerse? Bilmeysiz. Jamaat kişiye söylemegiz. Ol kadir yarışlarda katnaşmay, imgengenden soň mine şol yarışlarda berilip, jimirilip bitken maşinaların zapşası itip satıp jata. Tege vakit hatırlısınız mı? Salavat Zakiş orakı vino kolleksiyoneri deyip deyip şiydi da onun vakiti kelip jetti. Tüngi saat ondan soň jamaat orakı satarga jaramay, koya barasın salavatga şabasın. Kıymet bulsa da alasın, temsiz bulsa da salasın. Eli barımızda da şak kattırıp zaparı kaşırga jiyinip jürüysün. Jamaat mısında sirri bulmasın, eytiyim eli bilsin. Zaparı kaşırga jiyinip jüri, hayvanlar jiya. Eti var, buldog yemsiz mındayık.
Қабандың қызы бар, ишегі бар, пока. Her birisinin ismi var, artistlerini şul kadar yarata. Etinin ismi Şamkay. Dun kızının ismi Fen, Vali Ahmetov hürmetine. İşagının ismini aytayım mı? Jevit. Zato cemaat, şuna uş itip pisi satıp aldım, iyi mi? Salavat deyip isim koştum, uçuragan sayın deyip uçuram. Живущий заразы. Her kimnin biznesi var. Vadim Zakharov'ni bilesin cemaat. Onun biznesini bilesin misin? Nerse işleyin? Deriz, terezeler koya, baştan kişti. Vadim koygan terezeler jilde silkinip tura. Şul Vadimni kurgan sayın yürek jilkinip tura. Akşam bularını kaşmil aytan terez koyup gitere kildi cemaat. 3 mertebe razmir istimay titerge kildi. 3 tapkır kunak itip jiberdim. Жылы жерге жыланы елешеби. Жауй таби размирин дұрысы olmağamın dey. Ta yuğaltqamın dey cemaat şort istем. Келді мен айтам срочный заказ. Ені каш тизгine koyup git. Срочный заказ. Bir ayda 15 gün degende pat üstüne getirip boşatıldı. Düştüm 8. kattan düşsem Vadim Zakharov kırsağın kirip üzlerin tegeretip kulları kisesine takıp bana qarap tura. Enikeş, ne qarap turasın men aytam taşırga kirek. Жауй tabi көтерге ярамай бит миға менем грыжыды. Enikeş kimday ol gрыжы мен aytam көтер давай шыққан грыжы қорқуынан кіріп қоша ол мен aytam. Жоқ, көтермедім ала үсізді. Taşıdım 8. katқа bir özüm terezlerini koydum. Koyduk cemaat. Nişava, normal bir qarayım zamanımı Vadim Zakharov'un yürüyüşleri, söyleşileri ekririye başladı. Enikeş men aytam konsertқа barasım var. Zülfiye pan bilen tizgine men aytam terezelerini koyundu. Жауй tabi. Мында ошығырға ярамай. Мында точный математический расчет керек. 100 граммында шитке жіберге ярамай дейді. Точный мала 100 граммында шитке жібермеген бет бұл. Жара, шорт істейм. Терезелерді қойдық. Қайдар ол терез ішік қойышылар шул қайдар хитрилашты, шул қайдар жойлашты. Қойда ярық, қойда тишік, шунда кубик сиптірелер. Bir zaman Vadim Zakharov kubik siptira turgan balonun tutup Zülfiye Shakirovaga расчет bilen gina olgan 50 kilogram ağırlıklıgına көтере turgan orundıqqa %20 kilogramlı gövdesi bilen minip ta bastı. Tege orundıqның durt ayağı durt yakka ayırıp da gitti. Vadim Zakharov barıp da düştü. İyi otada siptirip. Ol iden kubik bilen tuldu cemaat. Ol istina ansığına püştek. Zülfiye Shakirova'nın importlı, en kıymetli Vietnam bazarından algan futbolkısı. Ol kubik turgan sayın kobarayken. Bir zaman Zülfiye'ge burnup karasam ismittan diktortu şekilli. Kobargandan kobara, oşisi kile başladı. Bir zaman Vadim Zakharov kıyın sanıp cemaat iştin derse deyken anlaptığı balonun kolundan ışkındırmagan, өзі koygan terezege birgine adım atlağanı, өзі siptirgen kubikke ayağı tayıp da gitti, өзі koygan terezeden başı bilen kirip da gitti. İtrada tunkayıp, berekat milete muyun tiresinde tığının pıyalavatıkları var, Vadim silkinmeni kaş, Tatar istradası duru yuğaltı kişirige mürüt bileytem, no baş bitmeyinde de var, Lilin babayının batinka başı şakla. Tegine muyun tiresine kubik siptirdim. Balayda kıpkızıl mordalı Vadim tağında kızara başladı beydi. İş uyutmasa karşı domdan dostum şaltırata. Karalı Жауит üstüşü. Koyan aldın sey kızıl tüstegi tügerek kondisyonerdi. Toştum ala kondisyoner bir neşe minuttan sonra işley başladı beydi. Только свежий воздух ürmüy zarazı. Şol vakit Zülfiye Shakirova şırpı tutup çıqqan. Sıza көрme şart deymiz men aytam hadi. No cemaat bulay aytib bolmay. Vadim, мы тебя в обиду не дадим. Tizgine piyalası kise turgan nemesteki bilen cemaat teginin başın kesip aldık. Kubüginden jiz tarttık. Allah'a şükür isen savuştırılap buna yürüsün. No, tereze cemaat 15 gün buyuna şuşlay imi piyalasız tırdı. Zato свежий воздух.
Шул бүлмәгә кергән сайын бәләкәй чакта авылда теге койма ярыгына кысылып үлгән кәҗә тәкәсе искә төшә. Һәм Вадим Захаров шулай торган шикелле. Һәркемнең үз бизнесы инде җәмәгать. Хәнияләрдә бизнесын беләсездер инде. Белмисезме? Белмим. Куян асрыйлар. Габделхайның авылында куян асрыйлар, фермалары бар. Шулай бит итен саталар, тиресен издавайт итәләр. Хәзер инде Габделхай нәрсәди җәй буена элек ял итәдер, концертлар булмаганда хәзер җәй буена ялҗук җавит, комбикорм пешән салам урлыйбыз ди. Әле бер көн нәрсәди Габделхай әйтә, Казаннан кайтып киләм бик тауга ди. Хәния авылда калды. Юл читендә бер хатын басып тора. Аны утырттым, машинага утырып кына бетте теге хатын Хәния шалтырата. Габделхай папути кунак куяннарга үлән генә җыеп алып кайталар. Хәния әйткәч, закон. Машина белән урманга борылып кирдем, багажниктан зур одеял җөртәм, шуны ширемгә җәеп салсам, теге хатын чыкканда, 2 балам бар. Ирем бар. Кабатлап тик тора ди. Булса минем 60 баш куяным бар. Хәзер үлән җылкып тутырабыз да кайтабыз дип әйткәнем, каралы шуның өчен генә урманга алып кирдеңме дип әйтәләр. Һәркемнең үз бизнесы җәмәгать. Безнең бизнесы беләсезме нәрсә икәнен? Белмисезме? Киттегез инде. Шаккатан җәмәгать. Мәгълүмат белмисез икән. Менә безнең җәмәгать без тавык тотабыз, күкәй сатабыз. Әтәш пока юк. Арендовай китәбез. Хәмдүнә Тимергалиеваның бакчасын сакларга эт урын алган әтәше бар. Үскә сикерә торган. Пока шул. Җәмәгать артистлар арасында иң бай артист ул Фирзәр Муртазин. Аның бизнесы җәмәгать бер дә уйламыйсыз. Ул хәзер авылда депутат, авыл советы депутаты. Аңардан башка авылларында бер кимгә дә менә мондый нәселле кәҗә тәкәсе асрарга ярамый. Да. Әле нәрсә дип әйтәди? Мишәр халкы булай да юк, бар халыкка өйләнеп кияүгә чыгып вакланып бетте. Кәҗәләребез, тәкәләребез үзебез кебек таза эзмәүрдәй булсыннар дип әйтәди. Әле исемдә кушкан Фирзе, исеме Фирзе Муртаза, аңардан туган бәтиләр үзе кебек шык таза. Әле җәмәгать 10 ай алдан язылырга кирәк. Язылу бәясе 5000 тәңкә, транспорт расходы. Чөнки Фирзәр Муртазин кәҗә тәкәсен кияү җигете шикелле специально эшләнгән, оборудовать ителгән люлькеле мотоциклга утыртып, кая кирәк шунда алып бара. Да. Фирзәр мен әйтәм, ничек бу кәҗә тәкәсен люлькега утыртырга өйрәттең дигәнем, җәвит бер генә көн азапландым. Икенче көнне иртән сагат 3тә чыксам, кәҗә тәкәсе үзе менеп утырган, иш үтмәсә каскасында кигән ди. Аллага шөкер җәмәгать. Һәркемнең үз бизнесы. Мин нәрсә генә әйтәсем килә. Шунда әмма ләкин менә шулай тирләп пешеп, җырлап, сөйләп тапкан акчага җитми. Шуңа күрә дә тапкан малларыгыз бәрәкәтле булсын, рәхәтен күрергә ясын. Әйдә, Саш, поехали. Гомер үтә яши халык ашыкмый җайлап кына. Мин дә яшим авырттырмый телемне шарлап кына. Эх, мөккәрәмә Мәдинә Мөнәввәрә. Проблемаларда шурта сөйләмим бер кемгә дә. Эх, мөккәрәмә Мәдинә Мөнәввәрә. Ишемдәге серләремне сөйләмим бер кемгә дә. Сезгә генә сөйлим. Фирзәр Муртазин тәкәсе гүл үзенә охшаган. Шит кәҗәләр янына йөреп подшипнигә бушаган. Эх, мөккәрәмә Мәдинә Мөнәввәрә. Ишемдәге серләремне сөйләмим бер кемгә дә. Эх, мөккәрәмә Мәдинә Мөнәввәрә.